선거조차 치르지 않고 군인들에게 할당돼 있다. 다 전이 민글라바 다 담이 민글라바 다미 민글라바 웃단매는 지난 16년간 감옥에 갇혀 있었다. 현 정부는 작년 10월부터 모두 3차례 정치범을 석방했고 웃단맨 역시 얼마 전 풀려났다. 대대마자 병원에 그 가라 카우다 뭐 그 애가 맨날 레나도 왜 시기래 두 명에 나라 봐 နော်가 카우다 뭐ဖွင့်ကြည့်တော့သူဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဘာသားမှမကြားပဲနဲ့လွတ်တာဟိုလူလွတ်မဲ့ပြောပြီးကြားလာပြီမလွတ်ဘူးသူတို့ဒီထေချာတဲ့ဒီအရာပေါ့နော်တော့ဟိုချထားတာထောင်ချတာနှစ်ဘယ်လောက်ပဲများပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲနည်းပေါ့နော်သူကနိုင်ငံတော်ထိပါနောက်ဆက်စီတိုင်းနဲ့အန်တကယ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုယူဆလို့ရှိရင် 아버지가 소리 없이 사라졌을 때 딸 막단나는 겨우 15살이었다. 아버지가 풀려난 지금 딸은 엄마가 돼 있다. 인터뷰를 하던 딸은 그의 눈물을 보이고 만다. 세려야네 세야무로 차후 앞에 자라비래 하이래 시래래 세야나 저러 이마 사원이 피시고도 뭐 와자러 앞에도 뭐 가족은 다시 모였지만 남편과 아버지가 없던 16년은 돌아보기 싫은 기억이다. 감옥 생활로 그의 건강은 많이 나빠졌다. 하야 뭐 비례 가져라. 구간 아버, 레세션이 짜다 가서 그냥 요가리 원하고, 자 요가리 원하라고. 아이 저 소마와다리 아미아이 배워나. 다 저로 가서 어상수이야래 앞에만 좀ပြောပါတယ်အထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ကြရတယ်ဆိုတာတေကံဘိခံရတယ်အတူပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တေကံဘိခံဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ 감옥에서 풀려난 웃단매는 다시 NLD 활동을 시작했다. 현 정부가 지난해부터 3차례 정치범들을 풀어주고는 있지만 아직 수백 명의 동료들이 남아있기 때문이다. 저는 양칸다 비디 백안이 양칸다 수화로 너무 지나 봐. 아이들 우리들 못 지나대. 저는 다 고라인데 저 제너레이션 웨가 아까보가 ပြန်လွတ်လာတာဒီဟာတော်တော်နဲ့တူတယ်အခုချိုးစရာတော်နဲ့သူနဲ့အမှုတွေရဲကြတယ်အမှုတွေရဲကြတယ်ချိုးစရာဇော်ကကွက်တောင်းအောင်လွတ်လာကျွန်တော်ဒါကြောက်ဖြူကလွတ်လာတယ်နော်ဟိုတရင်ကျွတ်လာပြင်းနေလွတ်ပါတယ်အခုတစောင်းဟိုတကူလာပြင်းနေဆိုရင်6လရှိပြီသူကတော့အခုဟို88ကဥကိုကိုကြီးနဲ့အတူဒီမျိုးဆက်တစ်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒီနိုင်ငံ generation wave အခုဆိုအတက်ဒီမှာကျိုးသားနဲ့ဘဝပေးပြီးတော့အနည်းနာခံပြီးတော့ဆောင်းဝဲလုတ်ကင်နေဆိုတော့မိမိကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဇိုအတင်းအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဇိုအတင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမျိုးဒီမိုကရေစီကြီးမဲ့တဲ့အစိုးရမျိုးတွေကိုမလိုလားလို့ဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာစေချင်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့လိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့အစိုးရမျိုးတွေတက်လာစေချင်လို့အခုလိုကျိုးသားထောက်ကြခံပြီးတော့အနေနဲ့ခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးအလုပ်ကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် 그는 단 한 사람의 정치범이라도 감옥에 남아있다면 민주주의가 아니라고 믿는다. 게다가 많은 사람들은 여전히 고향 미얀마로 돌아가지 못하고 있다. 태국과 미얀마의 접경지역인 메소. 이곳엔 미얀마 난민촌이 있다. 88년 민주화 항쟁 당시 탈출한 사람들과 이후에 핍박을 이기지 못한 이들이 이곳으로 모여들었다. 이들은 외부와 단절된 채 여러 국제 민간단체들의 도움으로 건건히 살아가고 있다.